هکار میرزا بنێرن گەنجێکی کوردە فەنومەنێکی ئینتەرنێتەیە لەسەر سۆسیال میدیا گەلێکی ناسکریە یوتیوبەرێکی زیرەکە نیڤ سلێمانی نیڤ عەفرینیە یعنی دایکا وی ji عەفرینەیە û bavê wî jî ji Silêmaniyê yani pêncî xelkê Rojavayê Kurdistanê pêncî jî xelkê Başûrê Kurdistanê lê Kurd e Kurdistaniyê jî li ser sosyal medya gelekî çalak e ew û kesên ku ji Kurdan hez nakin gelekî dikevine qirika hev bi wê yekê jî pir hatiye naskirin ku Kurdistanê baş diparêze li hemberî wan kesên ku ji Kurdistanê hez nakin her çi qas ew li Brîtanê ji dayîk bûye jî li wir jî mezin bûye lê girêdayî Kurdistanê ye qet kesek binêrin wî belkî ku ez niha ji were vîdyoyekê wî bînim belkî we vîdyoyî nedîtibe vîdyoyê wê herî dawiye klîbek çêkiriye من حس كر هون باشا كي جوي كليب باشتر پر كيف خوشم gelek spas ji bo dawetî we اجي gelekî kêf xweşim dizanî hekar ser sosyal medya baş rast dikim û Kurd hemû te nas dikin lê baş e ku ha rûbirû em firsan bikin û biaxivin nihatî bi Kurmanciya Efrînê biaxivî yan bi Soraniya Silêmaniyê bi rastî ev e yekem çavpêkotineke bi Kurmancî ez zivêjim bez ez hewl didim bi Kurmancî çê bikim ez bi Soranî biaxivim li malê bes ez Kurmancî fêr bûm û Kurmancî me wekî Sormancî waye bes ez hewl didim baş e Kurmanciya te Kurmancî Efrîn nizanim gelek zehmet e wallah çima hûn li mal hekar hûn li mal li Brîtanê bi çi zimanî diaxivin İngilizî yan bi Kurdî li malê bi Soranî em biaxivin ji ber ciya min Soranî fêr bû بس که از کرمانجی فێر بووم ez لە خەڵکی دی فێر بووم لە هەندێک خەڵکی باپور و ڕۆژاوا تێکەڵ بوو چما باوێ te kurmancî fêr nebû diyata fêrî sorin bu tiştek Efrînî ebirê ez te re bêjim hekar Efrînî zû întegre dibin mesela biçin cihekî zû ziman digirin kultûra wî cihî digirin karî ji min re hinekî behsa tu çawa yanî bi rastî te çawa dest bi karê سوسیال میدیا کر چاوا بوی یوتیوبر چاوا تل سر سوسیال میدیا او قاس دنگ دا پاپولر بوی مشهور بوی راستی که از زاروک بوم از پرسک دکرد چما کردستان نینه سر نقشه ولات جیهان نقشه جیهان از اف پرسک کرد و جبر اف زانیاری دخوازم و از چوم یعنی چاوا از فێر بووم لەسەر وڵاتی خۆی لەسەر مێژووە خۆی لەسەر دیرۆکی me چێمە کوردستانینەوە تشتانە و ئەس سەر بلند بووم کە ئەس کوردم و ji ber eva کە مەزن بووم ئەس دخوازم بە هەر شێوازێک ئەس تشتێک چێکم ji بۆ کوردستان و پێش ئەوەی لەسەر سوشال میدیا ئەف تشتانم چێکرد هەر لەسەر لەگەڵ برادران ئەس بێژم کوردستان ji ber ev نینە و ji ber ev و ئەva ئەس زانیاری دان بەوان بەس کە سوشال میدیا هات و ئەس دیت کەس نینە سەر سوشال میدیا بەڕاستی ئالیکاریە کوردستان بکە عاجز بووم هەنێک و ئەس دەست پێ کرد بە ئەف کارە و هێدی خەڵک هات و خەڵک هات و بینەری می بەرز بوو و کە ئەف شانسە هەبوو ji بۆ من ez zanim لە ئەف کاتە دەبێ ez بەردەوام بم ji بۆ وڵاتی me ئەف شانسێکی مەزنە ji بۆ من تەکلیب جی چێکریە کلیبە te jî gelekî ciwan derketiye tev klîp li Kurdistanê çêkir li Kurdistanê erê ev klîpe li Raniya û Silêmanî çêbû hekar tiştekî din mesela ez gelek caran dibînim tu bi taybetî hinek mesela youtuberên nekurd Türk bin piranî tu Tirkan dikevne qirka hev piranî problem kake dikarî yek car dîsa bêjî hekar bêhtir tu Tirkan dikevne qirka hev hûn çawa hev dibînin ser ne ez dibînim mesela bîtir te Kurdistanê Parêzî ew jî şerê Kurdan dikin li ser sosyal medya hûn çawa hev dibînin û problem ji te re dernakeve yanî te xeter li ser jiyana te çê nabe والله چه چاو بێژم لە خەتەری هەبووە بە شێوازی ئەنی پەیام ji بۆ من دەنێرن دەڵێن تە دەکوژین و ئەف تشتانە ڕۆژانە ئەف وەردەگرم بەس ئەف بووە بە نۆرمال ji بۆ من و ئەس گرنگی نادەم پێی ji بۆ وەکو ئەس گوتم ئەف شانسێک ji بۆ من هات ji بۆ وڵاتی me karێکی mezin bikim û îlham bidem me gelek gincanî Kurd ev şansa ji bo min girngtir e li her tiştekî xirab ke wan dibêjin ji ber me li ser min
و از بردوام دبم خطری یک چی بو راسته بس از دایم آگاداری خوام و برادر و دوستی من آگاداری دورو برمانه کی آلیکاریت نده دوی کاری سوشیال میدیا ده آلیکاری لسر چی لسر سوشیال میدیا لسر ادیتینگ و چیکرینی ویدیوها لسر ادیتینگ لسر پیدا کردن تاني منم وبس اف كليبا كاز تشيكر اف يكم ستراني من بيجب از نستران بيجب از تاني دخوازم بيامج بنيرم بهر شي وازق لهر سوشيال ميديا بركي يك فيديو سري فيديو ناكا بركي دخوازي نجتماع باروري ولا موسيقى بيت جبر اف دخوازم سترانكش بكم بس اف سترانا از تشيكر نافيسان و برودوس كر بس فيديوكا تيمك لكردستان ودايركتور نبي محمد جلال افجي اليكاريا منكر تل بريطانيا تشي بس همو تشتكاني دي هر منهم طيب برافو يعني مالتي تالنتي يعني حموتش دستت تمناقشه سياسي دكي بتيك توكر وبيوتيوبران را كردستان سر سوشيال ميديا دو باريزي براستي ترندي هم كاري هنري دكي كاري كي باشا يعني زمان خود چوت کاری پار و بکی دناوا و وان کاران حمویان بله گلک سپاس و جبو من دبی با دتاد زانی شاوه نها سیاسی و افتشتانه کس نخواز یعنی ببست ببینن لسر سوشال میدیا نا سر ناکن نایخوین نو ارون جبر اف از دبی فکری تازه هبه فکری نوی هبه چاوا از تشتکی چیب کم که سرنج راکش به جبو وان دخوازن بنرن تشتک وک کمدیا به بس سیاسی به جبو الهام بده به خلقی ما و زانیاری بده به خلقی ما و خلقی جهانیش نکتنی کرد راست هکار عفرین دیتیه ببوره یک جاری دی عفرین دیتیه عفرين كازاروك بومديت بس از جبين بيرناكم ناي بيرات هني از نبيرا منيا از حزدكم دي سهرم هفي دارم عفرين آزاد به دي ساجبو از هرم و باجاري جيامن ببينم باجاري دي خب ببيني قال لك باشت دفكري بچي روجاوي كردستاني از دخوازم هرم بس هنك ترسك مايا ك طب بزاني نشاوا موضوع شاوا كذا بأبشن مانجا ودخوازم قلق فر حزدكم هرم فيديكم بتشيش بركو كردين روجاوي كردستاني تقلكي دشوبينن يعني اشتا قلكي حزدكن شخوا من قد سدي بينجي تخلكي روجاوي كردستاني هري عفريني هري كوباني هري قامشلي وهري من دنيا روجاوي كردستاني بروجين تين لبيش چنا هكار تخوازي دما پیشتا چپکی ببوره بخوا مایکا که گله خراب هت یک جاری دی کاکا گیاند ببوره مایکم بخوا باشه هکار مایکا تقولي مده باشه من قوت 50-50 سدي بينجي روجاوي كردستاني سدي بينجي خلقي سليماني ليه من حسكر في بزانم يعني كرد اشتا حزد كان كردين روجاوي كردستاني تخوازن تببينن الجنب خوا پلان انتين پیش چنه خوازی پیش تا چپکی يعني كاري چی دكم كاري هنري مثلا كاري هنري مثلا خوازی تشتكي الروجاوي كردستاني چه بکی از پر حز دکم جبر از فلوگك چیکر لباشوری کردستان و اف فلوگك گلگ مزن بو جبو باشور خلقی بیگانی داری خلقی کنا کردن هاتن جبو کردستان جبر اف فلوگانا از نشان دا شوین که خلق ندید و دگوتن اف کردستان همی هاتن جبر اف و دخوازم هنش وکی اف چیکم لروجاوا از دخوازم وکی اف چیکم روجک لروجالات و باکور بس از نکارم نها بلام هستكم لنزيكان دكارم لروجاوا تشتكي واجب كم وجبا من مازن دبي جبر يكم جار روجاوا ببينم ودكاره همي كسي ببينه لچاوي من يكم جار كاچاوا از روجاوا ببينم ودخوازم اف كليبا اف فيديويا خلق بينه بو روجاوا وكو گشتياري وخلق كنهاتن ككردن بينه وبولاتي خوش باشه تي ببي ركلامك خوشش بو روجاوا كردستاني تشيكي گلكي سپاس هكار ميرزا كيف خوش بوم يوتيوبر فنومن ج استوديو مايا سليماني كيف خوش بوم قالك سباس قالك سباس بيجي